Dia nggak dan marah tuh boleh masuk ngambul. Dek, adek. Kemudian kadek marah tuh boleh masuk ngeling. Sisigan. Kejang di paling cangai nano capai nano. Inano kengken cai, inano kengken. Cai na panakon nih bapak maru inano. Masuk cangai di ina capa dibuli. Dibuli kengken. Nih patun cangai orang uwek pak. Terus apa bin? Cangai orang sing lain me bapo, cangai orang panau buan. Sing jo panak ubuan cek soleh dogen cai masuk deh nak sing lamin me bapo do nak ubuh ada panak ubuh. Oh pak, orang panau ubuh, seorang sengolah umah. Lek kango cang pak. Nah do sangat tango nak hidup irago mulo sajo ke kene. Bapak anggon ci reramo mulo lacuran. Sepatu mulo sajo we. Umah mulo sajo sing ngelah. Nah kudiang men pokoknya tetap harus selag melajahnya nawang bin pidan kadek di subani sukses ngalih gae ngidang kadek meli bungut nih usak don nih nyelek kadek. Wih, jam li bungut usah pak. Tadi sing bang ama kan. Ini dek. Do pesan kadek tuh sangat seselango. Dan irago kan kini nak mulu sing ada apa. Asal subuh irago sing ngelah. Nih benah orang dek bisa pelih. Len anak subuh ngelah. Apalagi ini subuh metitel. Kangen orang kau guguno. Action. Kenalan. Timpal ruang asap. Kejang timpal di sekolah nih nano yang pak. Timpal yang tuh pak. Yang Action. Cut. Oh. Wih, kan